Nakaliang ki bors nong jongkala rambai kli du pon lembat ki khot ka VDP snong mar ka lit ban poi sakani ka jaka ban para bat kerno da ki telai bat da ki mau khnang ba ki kali bat ki briu kinum tur sakani ka jaka namar ka bu ka jingma Kani ka dei ka ba lahap shwa menshwa ka lahap la slem hi ka hap kang ba hadin ka to ki la ya wan ban tensna malumala ke ka lahap biang mene sing kadai ka badan hak ni dipon ka ne ka jaka ke nakaliang jongi ro mentang idang kai laduk mene yo ki don ki kali balik ne yo ki menshaw yo ki long kumna kumna adin ni la ya pun sya kanat nang ka sya DC ro ngi pun DC don lang magistrate don lang dan nakaliang dengan ikat balak lupa ba nakaliang ka anhai kan snana udwut nang ba numlaj kanu kajing jabar sosi ya ti kali ki balik ki bawan kamtam ki bakit markit mata wat kamtam lele ha par minit yang tua nakaliang yang ka sarkar wat nakaliang bor district ba kin simkai kan ha ka wei pat kaliang ka jingja ka wei ka yeng ha wopung school kala shlain mam da ko hadien ba ko na surok ba kala tui lut sapo yeng tang na ka daw bam biang kinala ha ka te jingja ko kala rung lut ha boro santli kamra ka bal pulong ir khot jong ka yeng kun thup yau tra yeng ba pi pakam ban hap shu shong be chabar Arjar kapde. Oh, arjar kapde le da wala bisi. Kijing tho la da bos o application. Katel musnaw ki apa ya? Bisi da mo niwa ai mai iwa. Man nakapor ka gatot ba siyong. Man kapor to da English nam. Wala po ko hayung nai. Nang English nam ro ben po. Kat English nam po ko. Dan am musnaw ya ide mo le di no. Greenhouse. Hathung stu sa. Da jor ta go. Da slam ong disi man daw lali sna daw lali ya tam em pesna ya duk atel citi em bai anga kot receiver Jadi greenhouse PP thung ayu thung stu thung jhur strawberry